Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Ishiwanza shandege shamuroni Prince Said Ibrahim ngisho mengoni mwezi wanza shandege za hili bara la Afrika zijibuo ye masharti ya amrishiwa nele kungumanyo la dunia la hezi wanza zandege OACI. Harumazi wanza mengo miranda runazili za hili bara la Afrika ye Komor ngiyo ye daraja ya 20 na mfukare na ngejibuo ye masharti ya hifadhi no mwano no wade wa COVID-19. Salim Ali Ratiraka ni maelezo ya Salima Ahmada Ali. Rangu domdhuhiri waho wade wahe korona hunu masiwani yeshiwanza shandege kwa jasa za jitihadi iliuwa nanu wade unu zinu deza wasababisha wahondana na istishhada ya uka gejibuo ye masharti ya uwana no wade wa coronavirus yezombo za hantiwa iliubirilia na uhifadhi uwanruonti wanjia uharime shiwanza shandege zitowa zenatija za dhumaniwa. Ushinda rende tar mobilize wanadamu, remobilize materiel urdezini mwazona gani, rishinde rihutsanye, ritsahe serikali, atawar saidie ze foruzo zonti pia zote za mtu moja, mana zinzanti, vakama suala yanti, halenti yatu ya renga uwade unu, azi disposition za uwazirenga ntini, tungozo pia masuala ya kavavo, vovo wakana masuala ya unu aeroport, ya accreditation ini lini bambu lo rais wa daula bilinsi langu ye istishhada yanikiwe eshiwanza shandegesha hahaya zinu kazi jaja bure habo yaka wahansi waswana azinji harimo eshiwanza shauruhusu uwandu wa joka njia wajihifadhi tibahi watundwa idaraja waliyo ya hesi haya hao nizeswana azinu zonti ngazi jotosha zirumishihe harima umaha waziwizili na 21 hulawana ni mudiru jimla waheshiwanza shandege katina harara itoka uyonti harima umva wa uhifadhi ezindu zinu. Mateknisien watu wa aeroport waka en contact na usine iliyambadera la se commande ini waveli ha video yodi ya kuruhusu mateknisien watu wajua wapara na zi formation ya ushinda waendrese nika vapani wajua waifanye na kutani mrasureni amba uvande uwa wavo na mlawe harara mana zozombo deja wa sizimetrize zamwali na nzuani technicien asila wa meso kwenda enda installe ya nzuani eregea jerangalie namna tuenda umwali be deja materializo sazilawa enda ho yemavamana wa hedaula kwa jabata imihonu ili wanduwa wane no wade wahe coronavirus rangu doharu mwaishiwanza shandege shahahaya nao watoa mapesa ya hao ili uhula zeswana azinu zonti hamadhumuni ya uka eshiwanza shandege shijibu ye mahutajio ya ladhimu mahsus ili uwa na nomieneziho waho wade wahe coronavirus. Mvamra jina wahe taarifa habari yemiji ya hebamba au hamshirikiano nezeliwa alizahao waona na humjiniko ni hamadhumuni ya utahashawiri juu ya howade urema wenti masuala ya alikia naono mtuyobaho wade wa COVID-19 mengoni mweza dhukurulwa umuhimu wakayabo dogo na inamna ya uzia eze mashuhuli ne mahfali ya Tanganyao wanduenji Ikamben Said na Ibrahimu Mkabavo. Eze mashuhuli ye mahafali ya dini hau ya sport zizilihani harmwa lijira la bambao omkazo yeziba ya mbua homisirini na harmwa ye marengwengi zo wajibu zinu de zalawana harmwa omonano watanganya ye madhamana waheze yezi za mikoani za hele jira la bambao owahuwa mila ne mazefu ya mji na wakubalia na ujadidisha zianzma zinu ili utaza wakazi no mtanganyo wahe corona decision wa irengabano ho jimlifuwa hayo dohukana ngwazi yao hamuda ya mashuhuli ikayao yohenda na ufanyishiha haruma lebavula hatu haruma muda wa mwezi ili wandu angalie ye hawa yaho wade enamna ikao doendele yao haina mrujuhenda kinyume mwazianzi mazinu ngujuhundana na hukuma zijotolwa nuwahu wa mila wa mujane mahakama balanga bose hukuma za daula za tolwa izongi zabo kazjalaluha nabo zungazungu nyoza hemiji hakabo yabaha holihe bamba waringe hatwa yabo mrujo ka fanya nungu abo ngujo walala ne ka walala manangi lazimu mrajata autorisation yabo hakana ujatahi manajo kakarna humika shabu ngujo walala ka walala
yavonga bo elamanda ya dawla hantiwa kukarna ujori wa rajumabo ya zijana lazima ngujitoa hauvukisha wakazi wa hele jira la bamba onomiene wa he corona ikawajibu hurenga zihadhari na domzio ya mahafali ya Tanganyao wandu wenji homruji hafadhi yabohu hifadhi uwasaya Arumwalisi wala mwali wa mangawa helisi wa warwali ya wakazi wa helisi wale numsaanda wa shahula na zana za ujihifadhi ne korona lechama la wanano wade wa korona la muni mwamji delato wa msanda ununao wakaunjia uharuma imala humbali na mbali ili wajadidishe na ujua ya uka haina mruha hundo msaada ikawodo waladhimu hadisati alitamuba karkasimu na chane Mohamed Elamin. Unofomboni mjimbiai wanashama wano hauziti ya harmasashe wandi na wanisa izinduzino ili wamakinishie ambakula daho liparifaida msanda unu haungi adaho hadaho wandi na utoa izana zino zana ikao zija wakati ya lazimu haiwekao ambaishisiwa shamwali shire nguvu na ilibungu la korona kila daho lipari ya faida msanda unu msanda ikao upangi ana sabuni nsohole javeli nena zangina wade uno harumai vya jihanda wakaja huno komori yani kawaka wabira harumai mwalirika huno waskaraka na kaika wedi haka vabo uja ulichangiza wale wananyatu walio monze waja waono hukamba lazima rebele misanda no ili hawenda uwana na wade inoika wade rongwamba de covid maraba manirwashala maraba swanrwa mjimbia haumoja iwandwa jitolea wa wanao na ilibungu la korona harma umra wa mjifu mboni hamara ya bidii wasaidi ya wakazi wa umra wa Muzdalifa haupangi anansuhole meteransano za pantry mask za lopitali javeli nenaga izana zino suwaruhusu washinde wawane na libungu la coronavirus. Leo ripare shabaha para wananyatu waja wa rambi ya mahoza yao ushindiri wa saidia wala tsede wao tube wasitwa mwanzi association mbali na mbali gervershia marhaba tena haiwe kwamba wananyatu wanu wakubali waele wamba wapara msaada lazima wasaidie wananyao walio mabavuni de ujua ya ukazi juhudi zifanyuwao na iwandu wonsi ili wazimehatu wade wa coronavirus ngezijao na natija njema ujadidisha iza azma za ujihifadhi ngei muhimu. Warumishi wa majumba ya Dzihiro haruma lijera la jando mwali kwa susa za jitihadi za utunda yesuiha ya wandu wazingarano wade wa COVID-19 haruma imbawa ya Dzihiro ya wanani wandu mengofukare na wane do wahantiwa na watanu wafariki ya nane dunia hadisati ya litamu haruma maelezo zaidi. Haruma wakati uno wandu wanaona ilibungu la coronavirus iwandu hazi wa ili jumba la Dzihiro la ilijera la jando wafanya hazi bila ulaza ileo ba Dzihiro jima ya wawadi rangu tarehe 17 ya Desemba ata upara tarehe 15 ya Janvier rakanayo wandu 74 de waparuhana na ilibungu la coronavirus haruma aljeralino 56 isawabono na watano wafarikiana na dunia istabiti zofanyishia hausaidizi wa test rapide mroi paruhana bangena ilibungu la coronavirus mrushukizwa hadharura haruma ilijumba la Dzihiro la Fumboni. Ngirna ma agent santé communautaire ikamba wango au niveau communautaire mana wadingo wa guguru kawaskiri wafanya hizi mesure barrière kawaskiri waji présenter l'hôpitalini kangwa na sini awongirna ma agent santé communautaire ikamba waunda waifanya visite à domicile waitajwa haina mrika wangina sini za covid wahirira raishuka au niveau communautaire rahina rahi depiste haina ikaurimpa wasimbeleha Wadeuno lazimu uyenese imaranya waelewe izidhamana zilio na imatwabibu harmo majumba ya Dzihiro mbali na mbali ile wasaidie harmo muano na imabwade mbali na mbali. Haudhukuru msomo ye ifere mbawa ya Universite ya Komori itianziani ranzi duma ziwizili na 14 ziwizili na 15 barnamaji ambao LMD licence master na doktora badala ya difozi madhamana waonesa ya uka walona difozi wajoju wa ureje ilekoli wasome hata idaraja ya lisansi narweshili parcours ma professeur des écoles ya sayansi anziana en 2014
waka wanazioni wa difozi wala wakaondeze diplome za difozi uko wajuo waja wafanye la formation sha waja complete chaque mwe formation ya difozi ni formation ya licence professionnelle kati sawa parce que hula do calculer moyenne hunu ngasina 14 compétences uko ngizo zi répartition sous forme za crédit ukaya rono sa 14 compétences hizo zanti ukaya hena fundi ujokanza somese nganja kanize 14 compétences hizo kakatinizo bakana ujoka fundi. Donc sisi na commission hunu ya hwana zioni wala wahundeze diplôme za difozi kama nzo jasome hunu. Elle a fait commission de siège. Il fanya entretien sur dossier, elle a fait jefanya na entretien ya hwana zioni wao wandaone ze motivation zao par rapport ne dossier hao. Jokiro kata difozi yokirika uhundu mwenu wa 10 au 11 na bala kuja kana mwenu wa français. Upase na lisansi ne kakutina mwenu wa français kuna upase. Ya mudiru wa ifere nguoneso ya ukaimbawa ya usomesa mafundi kesujibu ya masharti ikao wadiatahao hasibabu kosefu wazana na yengu hutajio waniki wa yefurso ya huendesa elikoli. Elikoli kwa lazimu sisi dira lazimu ritunde parce que yo likoli ya hatu ya wawa ranike sirkali rambukana mnisedie mafundi wadolibwa ne sirkali shati de universite. Donc yo ambla école d'expérimentation. Shaharmwe mikataba karafanya dasine sirkali. Le karahantu kaya mafundi walazima wao ne directeur walazima wao lazima rihadisi wazima dasinao rijue ze profil ze mafundi wao wadu ko permettre maudu rijue parce que kanza ma maître formateur. Shaije undi habati mbi wandu affecté wao watina avia hatu. Donc je hundo kanga sina problem. Shaka turampesha ka likole karturumia. Karti wazima dasine sirkali ratungwe mafundi wao rajoka wandu mafundi ranona besoin nao riwabe hamweze likole. Sheze ndumia za saya. Ngarizirumi ao shaije hundo kala mafundi kartushidara wa contrôle parce que kartina avis ya mafundi wao osono wakati wa nome wa affecté wao mwe établissement. Usiku wa urahafu endelea haruma elekoli mshinzi ya kule Moroni homunasaba unu hazizi nji zende na utilwanziani Hamado mrengezo wa bandhu ya zumbaza usomea. Azhar Mbaena Ahmed Nasor waendelea na utasi habari. Wanazijana waandisa yeshumba sha CP1 hata uhonda semdwe yemazoamana waho wanaziuni mafundi nanu hondi sao shikao shautunda ilikoli washuhuli haonzi hautia urahafu harumale jumba la msomola hao ramajaya ramarunku ya mea wakawia unjilia inu anzima ya lawana neshe ikao shautunda ilikoli ino fursa raipara na i-conseil d'école ikao ya kensibano bojuzi li 14 ya kensibano wafanya barnamaji nyenji barnamaji handa wa itianziani de ino ambari jeri veli koli ritora hafu rioneze ze mawadeani aliyo yemadhamana waho wanazioni wa helikoli kule kwa jajo ranti majaya harumale dahula mando la ho wana hao ni saraja bano jerenge wana hatu ngartabi hao eze nkudizilo holikoli alafu si rijari organize si wajazaho wana jeritora hafu sheikao shautunda elikoli ngwauna barnamaji za saya watahao waziti enziani kona la corona mnailo babahanu maparape matsano de ngiho babahanu sita babahanu ya poha pia babo kukadagawa wa mabantu kitanyolwale wasimafundia sika klasini tahmo para onzorisho kalokona tu hale mabande lwangile babo handani charenge initiative mba resécuriser les tini de wana rabus na usekurize de kufanya ile baho ikemba kapshinda ba sote mfumba asingia haruma ile kolu ila meri ya Moroni waka walalikiwa wabalie magari hao ili ubahiza imajaya yekuzepuba hao waka waparwa ili wende waho sezumba za usomea sha kabati wajitekeleza almuradi ila meri ya Moroni wamba haruma muda utumle ngwa johinda warenge ye majayano. Omjadidisho ze azma za wanane COVID haruma majumba ya msomo ya hienti le suala la utashi ya shawiri ya majaya tambazi wao haini mahala umshirikiano baina ya Moroni na Raba miongoni mwa masuala ya dhukurulwa haruma le baraza la mawaziri la endelea hiho Beti Salam tini uongozi wa Rais Azali Asmani. Suala la husu
iswarafa ya majaya harmwa insiatu jimla tede mijaenzi basi de harmwa zisiwa zonsi pia za Komor ikao alallo lipara madisi ikao yakayafunga norono Afrika du Sud ngo harmwai utangalamu wa iswarafa majayano alafu ulaya ukaanga na societe ya Afrika du Sud ikiwa leo na utaalamu na ujuzi wahusu gestion ya majaya abu uyarenga atajasarfule atabadiliwe atarumishihe atafanya harma juzo ya jushinda harma juzo upande wa msomo mivamili mvahandani de ihawa ino ikao lor lio nayo ihawa ya deuxième vague ya covid inamna lazima shwanu msomo urengeshehe ili wana wake harma hawa njema na condition njema za usoma kubaliana ukange lazima shwani ri harakishe haraka ritie nongo barnamaji ijo husu iwana wangie harma hifadhi ya kweli harma hii deuxième vague ino husu hygiene husu distanciation husu iwandu kao washangiria msomo wote pia ikaangu na funvu libafu la mapesa baraza la leo linyamilia baadhi za nukta ikao kaza harmai barnamaji bezi ka muhimu wao mshirikiano watu na Maroko ikao mshirikiano ndao na orenga nguvu kula suku harmo pando wa msomo harmo pando wa nono harmo pando wa siasa jimla hususan de siasa rengali ambavyo pande wao iporianzwani ikao iporianzwani mjoka ngomna shirika lio rongola ASC yo shirika kao la shijeni belio na societe atu kao societe yo irongolisia ambayo societe kao ilio na droit comorien yonge na babu nge fanya hazinzwana upande wa manutention upande wa transportement alafu bukana bandi za mishikili waliweze impozao be serikali waone sasa kange lazimishwa ni wando apareshwara haraka neza activite za iporianzwani ziendelee usike atatabu pano na mfumo jao kama wabenze wao tushinda apareso jawabu harmo pande wai ihaki lazima shani shirika nini walikenazo Mgonti watanganya imadhamana wa hili chama la Komor lishuliha nao no wana ne maendeleo ya bavu sede yao uyendelea hunumuruni makswada dopanga katiba la ujadidisha ze swarafa za hezenzi za mikoani. Ahmed Abdalla Hussein na Ibrahim Mkababu Mariama alirilwa haruma maelezo. Ye barnamaji inu iharimi wa mali nele jumba la ubalozi la Marekani lilo yihobushini. No muhimu wa hayo do basa wao mwendondo wa heze serikali za mikoani na ujadidisha maarifa ya ho wandwa hazi wajau wasaidie mazama ya miji harima barnamaji za mendeleo usoni. Omonano unu uruhusu warenga funvu watanabahize tabu za husuiana neze hazi za hao. Ni proje ya misomo ijo kausomisiwa ze commune namna ya huelewa commune shinu hindi namna commune lazima ifanye maendeleo ya commune ya hao riangaje consultant woi ujarifani ile upezo matsu eza fenishiandazi eza tufelishiandazi eza bari izo za lazima zifinishi eza tu finishia eza zia ezingirizika zikandaba ila dhimondu wafanye alafu hajafanya le buku ya reunishie yabo wazimane mamera wajue eziwalinda ohindi eza kanwanyanya za baraza tuendandro le chama linu lipangi hao mahaziwi zidi na shenda na umuhimu wa halo do basa uwae mabavu harimwa miva minji mfano do mdaili yoze haki za hemwana ye barnamaji inu injia nziani umwezi wa Oktobro mahaziwi zidi na 20 niyo yejuka za kifu umwezi wa Septembro mahaziwi zidi na 20 mweja. Darul Iftahi hantie barnamaji ya misomo ya juu ya mahaziwizili na 20 ziwizili na 20 na mweja omkonzi ufanyishi hayo mfumneinu ho Imamu Shafi'i Ismail Ali Amani mwanzishi jimla nguoneswe zalawana. Alikusudia barnamaji handani barnamaji parao alfatawa barnamaji suala na jawabu ikawa barnamaji hiyo ngejo hadi sewa ni samahati mufti al-Jumhuria
yendi dhamana hayo barnamaji hiyo inshallah ngejo ufanywa ina mfomonti wa sararo daka mingomiraru ejor direjeziwa waliho de barnamaji rafanyana sina ortese ejor rejeziwa tena yemfumtanu wasakwena bili wanus barnamaji abili barnamaji ya mfumo ikawa ya darasa za dini ikao ngejudo kaya haina ya hoa wa masihu harumasahada za masihu barnamaji kao jihadi siwa ni maulama na mafundi wajohantiwa ni dar lifta ونكي مواضيع سوجي معينة يدولوا لنا نوكاتي نزي محتاجيو يهينتي غردو كان برنامج جرارو برنامج براو كونفرانس يهما خطيبو بجليو جو كون جلي مخطيبو بجلي كاو ليو يدو فني هنا mwezi mara nzima haruma hena mfumtano ya hena mwiso wa mwezi wa Kiarabu konferensi ndio fanywa هنا مفهمتانو أرما سان نظام سانا أرما فاكولتي إمام الشافعي فورماسيون ستاج يما إمامنا مخاطيبو ستاج يزور فيوكا هنا معها عندك كي ني أبو تريمسترو نجيما برنامج راي فكيري رهانتي ميونانو رجوكو يفاني هاجي بين هي دار الفتاء نينما قاضي والورمينتي Audhukuru ya sport fedha ikiaisiwa zaidi ya miliari nzima ikusudiwa wanazija na 20 wa mivambali na mbali ya sport ne wizara ya hesport marunda ya parihani ya harumu wa mkonti wa mawaziri waho naija na nesport wa hezenti zirongo wao yeluha ya kifaransa na ridungeze fikra za hao. Nonsaidisa holikoli monsi ne nomsomo ske ne tenisi wizo asababu nenda sahazindu za he soaye tenisi house demande bahendu house jatsilive collage ya he olikoli wabesho marhaba wardi wakazane pasko sikarna uzia foreign karna uzia ngarjo henda hata bashike shartirifu desarjosh dari zie hindini msaada onisaidia harumwa ze cours à l'école mais aussi harumwa ze matériel kao dorabidiri rumie concernant ye sport nifanyao parce que ngarjwa kana yo sport kao ngio hamade ya hwasa yango na mahale kao ngwatabushia normal mais on sait que ici il y a pas de piscine et tout mais alhamdulillah ngwafanyo effort wa warinika eze bourse kao zilishinderi zilisaidie mahale kao ngarjihundrao rishinderi fanya entraînement normal mbavyo ngarshukuriao alhamdulillah on tukapare bahati untsido mwiso mana nsifikira mba yani kila ntongo yonda na wakati wayo nsifikira mba au fur et à mesure wamoji fanyisa sporo watu rendani watu avance mana nsirenga mwa example mari mtu akofanya lampu électrique ukafanya experience moja afanya plus de 1000 experience vodi ya kurendani ya ko allumer lovani neka a échoué premier deuxième troisième be ana performance j'en suis sûr qu'il peut aller loin donc soit encourageant bayani na wa continuer ce sporo kila mtu aikene bahati yahe Mungu amhinti yayo. Championa shahezebulu shinjianziani haruma ishiwanza shazikumbini ikoni mazama mengo mirandaru de yarenga fumvu petank sans fil watia hazinziani za urengeza shiwanza shautabushia Swadri Said. Banda wabaye championa shauma 2020 mwezi wa Desemba wabira unia madhamana wazibulu wailisiwa langazija unka walatsa wakati na uwangia nziani kamwe haugabili tu championa shauma 2021 harma ishwanza shazikumbini harma muji wa ikoni mjuao ye championnat 2020 Helia Kasere donc on s'est donné 3 semaines ya uvumzi ili reprenne puis leori kaujaribu zikumbini na haruma dangazu wala handalin kamba alikadzuzuri kabisa hunu zekibu pia kazashinda zarenga fuvu na hunu msijua mba insi yoye haruma mbwana ya huwana tuna wade mziru wa coronavirus na hunu ya madhamana wazibulu wa hunu ngazija oka watuwa ifikirani stwani amba dangazu juwalizie atasibabu ya wade wa coronavirus basarmaze contraintes za covid ikawi jomkini hapa turezie championnat basarma l'écoute na consultation et puis ngabo hadisi za oka haruma kama donga la décembre jabaha ngabo malaka watia ze mashuhudi donc yoyi vraiment athlète donc yo sont les fréquences affichées en moyenne on a aujourd'hui 62 équipes na
harima dangadzo la umwiso wa mfumo unde yekipu ya Jabal Bishioni ya umuji wa Ikoni wodo wa para ushinzi au shinde yekipu ya umuji wa Maweni harima Mbude hanukta 13 hansanu. Nejitadia hatu maadi hali hiyo ilikuwa huza riumbi wa keri rikanza keri renge finali mare barashindwa shakar jade kuraje hakaide hali ya dunia do zensabu ya namna zile lemi wahaku shaifura hau yojo makati mbarongo wanayo makati mbarendeje shade furaha huyo no ulemi ovubulo munji shanga rombo mungu kana zinutsabuho rombo mungu ike bonne continuation inshallah narti de crojo na nyasu kaleo washindwa na rango kana leonda simaudulo na hunu yekipe ya Petanque Club ya umra wa Sanfili haruma umuji wa Ezi wa Moroni wao kawasasi za jitihadi hautatu warengereze tu ishwanza shini ambashike shwanza shahulahiki wanadamu na ashike naja ushwanza shahulahiki ya malangazo ya bulu haruma mkabala hunu ritsaho meri ritsaho direction ya environnement wari nika kirtas kumkwanga jojo jar amenage rifanye jardin na terabul na huni ya madhamana wakili ambeli banamajini wa wanatwama ambal dangazo la vili la hustu bande wa championa chez Petanque shtendelia harma mkabala hunu.